ngoba isonto impire yomuntu livision yakhe luyibaby yakhe angeke umguqule kulisonto ngoba linegama likabani lakhe Sure. so that is why ke bazokhala bangithuke bathi ngiyahlulela ngenza yonke into wazi umuntu ekhala kanjalo nje wokwazi ukuthi isigebengu esinye leso sa namhlanje labo kuthiwa so called men of God ubathola ngamabhokati amancane abantu uthi sobeke kahle ivangeli ayibuza umuntu uthi umfundisi onjani okama kanje umshumayelo onjani nje abanandaba laba bantu khona abantu makushawa igabela ethiwa yifebe akhalena uyasihlakaza uyakhuluma ngathi ukhona intombazana yamameza kakhulu kathi hey wena baba hey isha akekho othe njena uyodlula ekuphileni athole indondo enkulu cha sonke siyafana kuKristu sonke siyalingana kuKristu Sure. sonke sinjalo kuKristu Ungazibulali saphelele sonke. Mfowethu, dadwethu, amehla akagcwele inyembezi. Amevo ohlangabeze nawo empilweni, ahlabile wafinyelela enhlizweni. Miningi imibuzo onayo engqondweni, onusaphilelani emhlabeni. Imihla namalanga kuvela okubi esigebeni, labo bathembile baphelele emathuneni. Inkingo onazo siphunyukile esifubeni, akekho ongazezweni. Uthulele bezidla ngaze ematafuleni, ubukholwa kodwa kusathandazeki, ngisho nesenkonzweni usile kodwa kusakhonzeki. Ngisho isimo sakho asabhekeki. Ithemba ubunalo lihlakazekile, imicabango yakho iphazamisekile, amaphupho akho adukile, usuphila impilo ongayithandile. Imisamo yonke uyivakashelile, imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafowethu, ngiyabingelela lapha emakhaya. Welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Igama ngu-Gift Mabunda. Please guys, make me your favorite one. If not yet your favorite, please make sure you subscribe to make me your favorite one. And also thank you so much for all those who have subscribed and all those who making sure they engage to our pages, to my YouTube channels, to TikTok, to Facebook, Instagram. You guys, you always there supporting our pages. Thank you so much for your support. And as Gift Mabunda, guys, I'm available to any event that you want to invite me to be your MC, motivational speaker, young organizations. I'm available, guys. Please invite me. Please book me to your wedding, book me to your funeral, book me to whatever you want to book me to become your motivational speaker or your program director. By the way, bafowethu, as we know, ukuthi la ekhaya ngenza show isiqiniseko sokuthi angihlali ngedwa. Today we have your favorite one, ubaba umpostoli uMbatha. Welcome sir. Amen. Unjani baba? Ngiyaphila ngezwa wena. Siyaphila. Enza ngathi ngiyaqala ukubingelela phela boMbatha na ukhuluma. Uyenza ngathi siyaqala nje ukukhuluma. Ungabonakala ukuthi ke sabingelelana ekuqaleni. boMbatha, maybe kubantu abacala ukubukela le episode, maybe ungababingelela nabo. Dala abantu begcina solokubekhala bathi uphu baboMbatha. Ngibingelele kubabukeli. Yes. Balaleli. Yes. Bonke luhlelo. Siyabonga ukuthi basi likeele benze konke ba subscribe. Siyabonga kakhulu isupport leyo ekhombisa ubuntu. Yes. Ukuthi nawe ujabulile, nawe ujabulisa. Siyabonga bonke labantu abenza njalo. Wasibabusisa. boMbatha, maybe abantu bathi hey boMbatha dala samgcina singasamboni, maybe just to ukusazisa ukuthi awu babhizi nje. Yeah, ubhizi ngani boMbatha ungasathola. Umsebenzi wenkosi mina ngabizwa uNkulunkulu. Angidayisi aphula, angidayisi manzi, angidayisi itswayi, angidayisi lutho, ngiphatha iBhayibheli, ngikhuluma ngomlomo kwenzeka izinto. Phela akukho okunye ngikwenza nje mangisho ukuthi ngicangqona ukuthi ngamanye amazwi mangithi ngibhizi okwami ngakuyeka mangakutshela ekhaya nginenyanga yonke ngingekho ekhaya nje ngila ngigijima la ngaphandle so kusasa nje manje ukuthi ngiqe ngiyangcwaba eHegelberg mangiqeda ukungcwaba nje mangithi ngehla nje pulpit ngene emotweni ngibheke ekhaya ngiyohlala wonke uMarch ekhaya ngibe busy nento zasekhaya sangenza nalabantu abathi ekhaya ngiyi ngiyabakhulula ukuthi khululekani bakwethu anihluphe ngani indaba yami ngoba mina ngishumayela ivangeli ngabeza uNkulunkulu manje ke umuntu okhathazwa ukuthi ekhaya ngiyanini umkama akazakhale bonke abantu abangibakhala ukukhalwa nje ekhaya
ngoba ekhaya kuhlala kudliwa ngibanika ukudla badle ngiye ekhaya futhi nami ngihlale nabo ngibathathe ngemoto seduze nolwandle ekhaya ngibasele olwandle ngibaselena nalena labafuna ukuya khona nje kumnandi impela right vele nginokubona bambatha ushutha amafoto lapha usolwandle ngithi bambatha nawe uyaye elwandle akayolanda inyoka nje lapha elwandle lapha kanti nawe usaphukuda bambatha cha ngibhukuthi ngisuke ngihambise ingane angene ngisho amanzini mina hayibo hayi angene nje ngisho enyaweni nje ngiyabaleka ngoba ngiyangibona thatha abantu ulwandle so ke nami ngihambela lekudeni nalo awufuni ukungena lo ngibone nini ushuthile lapho uveza ama flight beyapi indlela manje bambatha or bodlula lapha e-airport indawo ziningi baba mazwe maningi manje omunye mangithi ngidabula amazwe uthi udabula amazwe eCape Town iningi indawo engiyakuza amazwe angisho ama province ngisho amazweni ngihamba ngiphuma eSouth Africa ngihambe so ke ngisuke ngoshumayela futhi nakho usukuyapi bambatha Shumayela nje kuphela ma kufanele ngishumayele ngiyashumayela endaweni ethile ngishumayela khona eSouth Africa ngiyashumayela ngene eDurban ke mina angihambi ngeflight mangiye eDurban ngithatha imoto yami nginemoto enhle uyayazi ngingena phansi ngiyakuthanda ukudrive mangihamba phansi ngifuna uhambe ngima ngibuka ngeDurban but mangithatha ngiphuma eDurban ngiyakude ngihamba ngeflight sure so kusho ukuthi ngoba sikubona ema-flightini usukuyihambela amazwi nje uyoshumayela bayisistini ke bambatha ngoba nakho esikhathini samanje kuma-social media abantu bathi hayi bambatha hey uyabathuka hey uyasulisa amabandla ngisho abafundisi uqobo lwabo wena nceke nje wakwangiza ngibiza inhlamba lutho akekho noyone angibiza inhlamba mina angikwazi ukubiza umuntu ngenhlamba ngisho sikhuluma sibhekene ngeke ngibiza nabafana bami abantu bami laba ngeke ngibabize ngenhlamba ngikhuluma nje ngiyakhuluma ngikhuluma ngomlomo net once wazi ukuthi umuntu ekhala yonke umuntu ukhala ngoba endaweni errong yeah angeke ngempela kushunywa liva ngihlale ngikhuluma ngithi mina khona abantu makushawa igabele ethiwa yifebe akhalena uyasihlakaza uyakhuluma ngathi ukhona intombazana yamemeza kakhulu kathi hey wena baba hey isha yayinikela isingaphandle isha ngaphakathi ngishumayela ngibiza lonke uhlobo lwevesi nezinto amasela ifebe idakwa yakhala intombazana yathi hayi wena baba wena uyalwa nabantu ngaphandle wajika wathi baba ngiyamukela uJesu umzana omkhulu namhlanje eNelspruit so ngiqonda ukuthi ngamanye amazwi mawushumayela ivangeli lishumayela lona uyayeka ukuthi umuntu uzobuhlungu vele kufanele umuntu ahlabeke enhlizweni mawushumayela iBhayibheli lithi abapostoli bashumayela batshela amaJuda bathi nina nambulala uJesu abathi abakhekelezanga bathi sengathi khona abambulala sengathi khona bathi nabulala inkosi usho uPeter nayibulala inkosi ngezandla zenu ezimbi usho njalo uthi kodwa uNkulunkulu umvusile wamenza inkosi noKristu lithi iBhayibheli bahlabeke enhlizweni base bethi senze njani madoda baphendula uPeter wathi phendukani yilona lowe abhaphathise egameni kaJesu Kristu kukho ukuthetha lokwezono zenu uthi sethembiso ngesene sabantwana benu nakwabakuthi inkosi yobabiza uthi iBhayibheli kwaphenduka 3000 that day 3000 aqala ushumayela ngakaze kushumayela umuntu uJesu eqeda nje beqeda kwehlelo umoya ingcwele 3000 kuthiwa yanezelwa ebandleni hayi esontweni lo muntu ebandleni aqala uJesu manje laba abakhalayo bakhala ngoba ngichitha amasonto abo faith bani bathi hayi akufanele bambatha uNkulunkulu sithunywe ukudidliza imkhukhu kaSathane sakhe ibuilding kaNkulunkulu abantu abazokwazi uThixo uma uzoshumayela ushiye umuntu enjengoba enjalo awuthunywanga uJesu uPaul ngelilanga wayehamba nje kuthiwa ehamba eAthene uthiwa mathi uyahamba eAthene wabona ithempeli elibhalwe ukuthi uNkulunkulu ongaziwayo wajika waphambukelwa wangena phakathi mangena phakathi wafika wathi nina nithanda uNkulunkulu kakhulu nina bantu baseAthene wathi ngithe ngidlula la emgwaqweni ngabona kubhalwe ngaphandle kwethempeli lenu uNkulunkulu ongaziwayo wathi nginishumayeza lo uNkulunkulu kwenu imkholwayo ningamazi so you can't be a Christian usho uzoshumayela manga umbambathe ube umotivate instead of telling the person ukuthi akayeke izona ukuze akwazi ubona umbuso kaNkulunkulu ukhonze nabantu bengasindile so the gospel is to speak intando kaNkulunkulu the gospel is to preach what God says
hayi okuthandwa yithi sihambe simotivate ezekuthandwa abantu ngijabula ngiyafa mabengithuka ngijabula ngiyafa iBhayibheli ijabula nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini so njaba ngithuke nabafundisi bangithuke ba right yabona nje into abangithukela yona enkulu nje ukuthi babizana abapostoli babizana ngezikhundla ezinkulu kodwa benzi lutho bagada amabandla bahleli bagada amabandla ufuna kusemabandla amasonto imkhukhu yabo le itokfel zabo bagade kwenziwa noma yini esontweni yomuntu mathande kubiza imali namhlanje ayiqamba igama inkonzo namhlanje i night of what bayeza abantu beza ngegama elikhulu alikalibhalile uzobakhuthuza kusuku bonke or imini yonke ebakhuthuza abantu bahambe bengaphethe lutho bafike ekhaya umuntu alale engasena cent ukhuthuzwe esontweni instead of ibandla kuyilona li-empower abantu but the church today igebengu igcwele phakathi esontweni isigebengu esikhulu umuntu omaphambi kwabantu ngamavesi ashumela into ayishumelayo nje ukuthi uzobusiseka mawunikela uzobusiseka mawenza ukuthi uzobusiseka abakwazi abantu to preach the gospel ukuthi umuntu aqale naqala aphenduke ekhole uJesu yena aye kuba greed athanda imali ngoba uthando lwemali olwenza abantu bakhe izinto ngoba isonto empire yomuntu livision yakhe luyibaby yakhe angeke umguqule kulisonto ngoba linegama likabani lakhe sure so that is why ke bazokhala bangithuke bathi ngiyahlulela ngenza yonke into wazi umuntu ekhala kanjalo nje wokwazi ukuthi isigebengu esinye leso siqola abantu ngoba ngeke ngeke ngasho ngithi mina tithing was very good tithing ivela kuNkulunkulu ukutithe angithi lithi iBhayibheli kwathayitha uAbraham wanikela ngokweshumi uMelkisedeki okay indodana yakhe futhi naye uJacob naye wathi ngizonikela ngokweshumi uma uNkulunkulu ehambe nami wabuya nami kwakuphuma enhlizweni ngengizwanga ubuya enhlizweni hayi uqoqa abantu ngevesi nebilo kweshumi nebile ubaqoqa uNkulunkulu wayeqoqa abantu ababenikezwe okweshumi number 1 babamabunda ngifuna uyazi indodana 1 uNkulunkulu ngeke abiza into kuwe ngakunika ngayona okay ngeke uNkulunkulu ezofuna into engekho azi kathi ayikho kuwe uhamba uyocinga uzoboleka imali yokunikela enkonzweni iBhayibheli lithi mabephuma eGibhithe bahamba bafika eKenani uNkulunkulu ebalungisela amasimu wakunika isimu nalo wamnika insimu nalo wamnika insimu nalo wamnika insimu wayesethi mabevuna kulamasimu okokuqala okweshumi bawuthatha bakuse endlini kaNkulunkulu okay wayesethi kuNkulunkulu eBhayibhelini okweshumi konke lokhu kunike uLevi ngoba amaLevi ayenganikwanga isabelo amaLevi akukho la engahamba ayovuna khona so kwethiwa kweshumi bakuqoqa emasimini bakulethe endlini yengcebo boEliyazari abantu ababephethe amaLevi ahlale elokhuzana bonke abantwana kaLevi ayengasebenzi so ayondle uNkulunkulu ngokweshumi today asikho kwaLevi akekho umLevi today asiwona amaLevi ngwakwambatha wakwamtshali wakwaZondo wakwaBambani wakwamabunda sonke kuthiwa siyosebenza umuntu adle angakhuthuza abantu adle isithukuthuku sakhe kusho iBhayibheli so abayeke abafundisi ukukhala makuchithwa lezi zinto zabo abazenza emasontweni abo ngoba kuyona into kaNkulunkulu le isonto lakhe into yakhe uyayiowna ngeke nje kuthiwa ufike lapha athi uNkulunkulu shumayela usuku uye phambili othi endohlala phansi akusike kwami la ngoba vele kwakhe kubhaliwe nangaphandle igama lakhe lele so umfaka kanjani uNkulunkulu nesithombe sakhe singaphandle nesithombe sakhe nomfazi wakhe ifamily yakhe into yakhe yefamily okwenza ifamily umfaka kanjani uNkulunkulu kuleyo nto bangena kanjani abantu bebona kahle ukuthi nanga umbatha nomkakhe ibona ababusa la esithombeni ungena nje uqhamuka futhi abafundisa babarobha abantu bayirobha bona hayibo ngoba umfundisi ubeke ubali ukuthi mina la ngibhizinisi yami le tuck shop yami la nomkami phandle uye phakathi uye nomkakhe hayibo noma bahleli boyi2 nomkakhe esitulweni itulo ehlukile kunezinye uyasibona isitulo abahleli abahleli emabhankini uhleli kusofa sanibonana so uhleli kusofa uyajabula uNkulunkulu kuye kumhambela kahle soma sekathanda ngaso enza into ayithandayo so abantu abayeke ukuganga baganga egameni likaJesu namhlanje abantu abangakholwa abayifuni lento yethu ngoba bayazi umuntu akakholwe uthi uzongibeka emnikelweni
ngoba uyazi umfundisi into edlala lapha umnikelo asampila abantu especially lo taxi driver sisekabe lezankomana lezi taxi driver ngitshela kahle athi mawuthi angikholwe umfundisi uzonginika uzothi ngiphatha imali esontweni so into engishoyo ke enceke inkosi ukuthi abafundisi bafanele ukukhala wena ade ngikhuluma nomunye lapha kwi-gift bani inde ST Dlamini yes Dlamini wakokhoza okay mawuthi uyabheka uthi uPaul uma ekhuluma encwadi yabaseRoma chapter 10 verse ka1 okay uthi ungangifundela angifundela Romans chapter 10 verse 1 ngithanda le verse ulifunde nje balala abantu bayesihogweni bephethe iBhayibheli verse 1 angifundele so le ndoda yesogwena eliphethe iBhayibheli isizathu nasi ke ngoba ukubi kabi uthi wenzela uNkulunkulu kanti soyenza intando yakho yabona incwadi yaba Romans chapter 10 Romans bathi la ngiphethe ngesilungu la noma uphethe ngesiChina right as long uyasiza isilungu baba Mbathi angithi noma ngasiza isilungu kodwa ngalifunda kunivesi sengiyalazi 9 chapter 10 verse 1 okay brothers and sisters my heart desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved uthi ke ukufisa kwenhliziyo bafowethu nawuthathu ukufisa kwenhliziyo yami nemikhuleko yami ukuthi baphenduke abaka-Israyeli ukuthi baphenduke uyabona abantu akhuluma ngabo amakholwa abakhonza uNkulunkulu bakwa-Israyeli but uyababona bayakhonza kodwa ukukhonza kwabo bathi baplease uThixo kodwa mayibheka according to the scripture abasaplease ukuthi ufisa ukuthi basindiswe qhubeka uze ukuthi why esho kanje for I can testify about them that they are zealous for God uthi bashisekela uNkulunkulu uthi lokhu ufakazi enhlizweni yakho uyabona bashisekela uNkulunkulu but their zeal is not based on knowledge uthi ke ukushisekela kwabo akuyi ngengqondo ngokuqonda in knowledge akukho ngokuqonda ukushisekela kwabo bashisekela kodwa hayi ngengqondo sure ngoba uma ushisekela uNkulunkulu bheka ukuthi lento yenzayo izokuvuzuzana ekugcineni uNkulunkulu othi ukuthumile uzojabula ngalento oyenzayo uthi ke bashisekela uThixo kodwa hayi ngokuqonda yini esho njalo sure since they did not know the righteousness of God and so to establish their own uyabona ke manje uthi ke njengoba abakwazi ukulunga kaNkulunkulu njengoba engakwazi ukulunga kaNkulunkulu bona baqala okwabo they establish their own righteousness yonke indawo la ufica khona abantu abangamazi uThixo abangakwazi ukulunga kaNkulunkulu baqala okwabo baqale yabo into enhle they establish their own righteousness baqala okwabo ukulunga ngoba bakwazi okaNkulunkulu umuntu lo muntu kwengikhuluma naye abesikhuluma naye lapha ukhuluma ukuthi abesifazane bayathula ebandleni ukulunga komuntu ke lokho bamisa into yabo engashiwo yiBhayibheli okay noma unscriptural two le ndoda lena ithi mawuhlabelwa awudlala insimbi hayibo ulunga kwakhe lokho indlela yena athi ukhonza uNkulunkulu kungayikhalisi insimbi umiso kwakhe ukulunga lento ke manje singongonya abanye abantu mabehlabela bama njenge18 mahlabela athi mbongo uJob athula athi du ungathi ustage ungathi stage ngoba ngabe yahlabela kusema kuma organs omzimba womuntu ukuthi manje ngisho abantu bakithi kwaZulu mahlabela ingoma nje sizwethu sitimela baleka asahambe songena kwamasha umbona senyakaza ehleli phansi kula emzini wemuntu ukuthi mawuhlabela ufuna ugida akazange uNkulunkulu ukuthi ugida kuyisono ugida ngenyawo zakho ezadala uThixo ungaedanga something two akazange uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu noma ngani noma ngeharp noma ngesiginci noma ngani when you worship God you worship God ngayo yonke into noma ushaya amakana noma ushaya ini wenza inoise emehlweni kaNkulunkulu inoise elungile so because they don't know the righteousness of God they establish their own bamisa kwabo kulunga ngoba bakwazi ukaNkulunkulu njalo uma ufika enkonzweni uthola kunento okuthiwa
ukukhonza kaNkulunkulu emiswe umuntu Okay. umisa ngoba engakwazi futhi kuPaula uyabathandazela ukuthi bayashisekela bavuka ekseni bagcina amasabatha abahle bathi benzela uNkulunkulu uthi kodwa lento abayenzayo ayikho ngengqondo ayisile bamisa ukulunga kwabo ngisho ukuthi noma yini umuntu ayenzayo wayenza ethwenzela uNkulunkulu esefaka into zakhe phakathi then usefake ukukhonza ongekona okaThixo ukukhonza uNkulunkulu akukhululeke into esigadayo thina ukuthi iBhayibheli uthini kulo ukuthi uyagida nomhlala phansi kufana nokuthandaza ngeke ungijaje ukuthi mangithandaza ngihleli uthi mina ngithandaza uNkulunkulu onjani uNkulunkulu akabheka istructure somzimba Sure. uNkulunkulu ufuna inhliziyo ake ngithi nje mawuzoguqa phansi uthola ukuthi inhliziyo yakho imili uphakeme uarrogant phakathi enhlizweni kodwa uguqile ngamadolo sukuthanda uNkulunkulu isiphuphu kangaka ubribe ngamadolo abantu abashumayela lento malini izulu kusemncwabeni ubathola beme ngenyawo sebethandaza bathi asivala inkonzo sibanibani umtshali umtshali sethi egobe engaguqa agobe athi baba nawe uyabona izulu liyana usayibona lento le bayibophela yona umthetho ukukhonza uNkulunkulu ukukhuleka lethi iBhayibheli ethempelini mhlawumbe ithempeli uSolomon waginqika warola phakathi hayi ukuthi wayeguqile hayi ukuthi wayehleli hayi ukuthi wayemile wayelele phansi ebhuquza onokhozo waEzra umhlaya evuma izono zakhe nezono zabantu phambi kwethempeli lithi iBhayibheli wayibukuza wakhala walala phansi phambi kwaNkulunkulu wakhuleka ekhuleka ukukhuleka ngeke umtshele umuntu akhuleke njani so churches abantu la emabandleni abayeke ukumisa into zabo abayeke ukukhonza abantu kabuhlungu ngegama likaJesu igama likaJesu elokuthi umuntu aphenduke akholwe bese ke ayeke ke ukwenza into eziphambene uyabona nje ngithi yabona mina ngiyazi ukuthi umuntu ngeke emayiqoke isigqebhezana hayi ukuthi ngeke angene ezulwini lokho ngiyakwazi uNkulunkulu akasebenzi ngenketho ezinde lezimfishane but kufanele sihloniphe inhlonipho iBhayibheli uma umuntu ona abazalwane uona kuNkulunkulu okay uma uzoqhamuka ugqoka isikhindi ngoba nakho iBhayibheli alisho lutho ngesikhindi futhi ungangena ezomgqozi kodwa bangaka abantu abakhubile ngesikhindi abalimale ngesikhindi balimala abantu so abazalwane ingakho umzalwane ufuneka ame phakathi kwegap umfundisi noma kuthiwa umzalwane ingeke kaNkulunkulu ufuneka ibe in between ungatholakali ucheme nezigebengu ngiqonda ukuthi mhlambe makuthiwa yifebe egqoka izikete ezincane nawe usukhama isikete esincane bakudescribe kanjani abantu so ingakho ngithi ke asibambele inyama negazi kodwa people emabandleni abazi ukuthi kukhona into ongafuneka ngeke nje ukuthi umzalwane usuqondela baphambili into ongeke uyenze eParliament kaRamaphosa uyoyenza eParliament likaThixo uyenze ebukhoneni ba into unqube nqunu la emzimbeni ama minister wonke mawungabheka aqoka kahle the ruling Parliament umthetho uyabona but ichurch makuthiwa kusebandleni ugqoka nami kanjani ngeke uye ku-interview kwabona lama leaders mfundisi lama leader la afika agqoka amabhutshwa agqoka isibhutshwa namhlanje labo kuthiwa so called men of God ubathola ngamabhokati amancane hayi egqoka nesikijana esincane emaphambili ngoba abasenandaba yabona into ngeke igqoke nje isigebengu siyogibela itekisi umfundisi lokuthiwa umholi webandla ume ngakho phambi kwabantu wenza noma yini uyabona uthole nenole madlodlombiya lapha abasakampi phela manje vele bayihlikihle inole zima madlodlombiya bathi uJesu akasho lutho yebo akasho lutho but how many souls how many people abantu uthi sobeke kahle ivangeli ayibuza umuntu uthi umfundisi onjani okama kanje umshumayelo onjani nje abanandaba laba bantu inhliziyo zalimala igcwele inyoka ngaphakathi abanandaba nokuthi uyalimala noma ulimali ukuthi enkonzweni kuyabantu abanjani abanandaba so ingakho mawuzoshumayela ivangeli iba in between iba ungachemi ungame side elibi bangathi uyashumayela yena kodwa 1 2 3 yabona so ngiqonda ukuthi ke
laba bantu bethi ngiyaceka ngikhuluma kabi uyajaja njengendaba zohlanyana zoshembe nosibani angikwazi ngishumala ivangeli ngithi ushembe right now uthunywa ubani uthunywa ubani uthunywa ubani ngoba once umuntu wachitha uJesu iBhayibheli elithi uNkulunkulu uthume uJesu wamthuma uthi mayikhuluma incwadi ka chapter 5 kade ngishumela ngayo kudanga uthi chapter 5 incwadi ka John chapter 5 verse ka 24 uthi ngiqinisile ngithi okholwa yimi ozwa izwi lami akholwe wongithumileyo angiphindele lo mhlaba wayiza mabuza ngizwe kahle akholwe onjani wongithumileyo uJesu naye unjani uthunyiwe okay so because there is no one ozoza emhlabeni asozenza uNkulunkulu wonke umuntu esimlalelayo othi uNkulunkulu uthe hayi mina nguNkulunkulu then washo njalo then sikukhahlela ngenyawo zombili asinandaba abalandeli bakho bayakhala or bayahleka or sikushaya ngenyawo zombili ngoba sivikela izwe uNkulunkulu sibeke lokho thina ukuthi asishumayele sivikele abantu intshumayelo yami is to protect abantu kungangeni imfundiso edukisayo sikhona singabashumeli I rather die ugcwele itight manje mfundisi abantu bayala itight because ukho wafika nomfowenu uchiliza la wazothi itight into engekho nje ve uqinisile phela kodwa nasazi nobethi ayikho ikhona yona kodwa inkinga ukuthi yayikhishwa abantu abathile okay not mara manje okwezishumi abantu bangayiletha kuwe bambatha ishumi yini ishumi ama 10% khona lokwe tight okwethatha uqhamuke entweni oyinikiwe uNkulunkulu wabanika amasimu okay wayesethi kule masimu abakhipha kwani okweshumi okay so ngeke ngiphuze kweshumi ngingakwazi usebenza phi ngakunikanga mina umsebenzi ngina umsebenzi buyise kweshumi kulo msebenzi engikuba wona so uNkulunkulu akaza ngakwenza lokho ngeke ngabe ngiqola abantu ngokweshumi today okweshumi today uqola once wakubiza nje uqola abantu ngoba uNkulunkulu wabiza kweshumi kubantu abanikeze amasimu wayesethi abakhipha kweshumi emasimini akhe abangawalimanga abangahlakulanga abangahlwanyelanga lutho bathola amasimu ekhona so nginika mahala nidle kodwa maniqedwe ukuvuna ngoba kunabantu engibakhethile ukuthiwa malevi so ngithathana kweshumi kwakho noma kuyisa bona mawuzothi umuntu ngihlangana nangu mfowethu ehambela ngithi phenduka kholo uJesu bese ngithi ukwelethwa kweshumi la ensikizweni kwelethwa kweshumi barobha uNkulunkulu umncwadi kaMalaki 3 verse number 10 ningamrobha uNkulunkulu lo malakho kumshumayela oshumayela abantu babizela angithi isikhathi sokuhamba abantwana bayizwa bahlubuka uNkulunkulu bahamba basihlakazeka bagcwala ingalweni so uMalaki wayethunyela ukubaqoqa ukuthi babuyele ethempelini ngoba kweshumi wakumyalo kaNkulunkulu wayebanike wona uma bengasakhiphi banecala bebile vele okay ngoba wayethi babile ukuthi amasima kuona wabo uyangizwa kodwa nje ngizwa kahle okwesho mayithi bebile usho ngoba amasima kuona wabo okay namhlanje kwamabhuna hambile umsebenzi awukho bahlala emakhaya abantu mabethi bayinkonzweni umfundisi uthi nebile sebinde singayazi usebeni sebeni mawuthi uyabuza ngebeni uthi okweshumi kuphi okweshumi kwani ngoba okweshumi kwakuphuma entsimini eyinikwe uNkulunkulu uyabona so ke uNkulunkulu makunika insimu vele vuna ubuyisa okwakhe uNkulunkulu wabanika conditionally uyabona thina sikholwa unconditionally sambe uJesu khonzwe wena so ngiqonda ukuthi amazwi okweshumi in the church of Jesus Christ today akekho umuntu okweletayo awungene awukhululwa igazi kade bese uyakweleta futhi kweleta abani manje ukhona bakholwa kanjani abantu bazodliwa imali sebedliwa manje ngoba okweshumi ngabe kungcono ukuthi njengoba bekhishwa nje kudliwa abantu manje kudliwa indoda yodwa ihamba ngamapajero nengane zabagqoka into ongazi uyibone wena uhlupheka uyafa ukhipha nje kweshumi uvuke kuseni thatha imali yakho yonke uyoyiqulela esontweni ayinikwa ngisho intandane ngoba okweshumi kwakudliwa nazintandane kwakuhlomula wonke umuntu owayekhona kulo mbuso but today ingwenye idla yodwa zasikhomela ingwenye sure athi mina ikhona indoda eThekwini asibiza nabanye abafowethu kwathiwa sihambe solokuza asingene e-restaurant sangena sa order mayiqeda wasukuma wahamba wathi asikisi bafowethu le mali engiphethe eyishumi ngoba nenefuni ishumi ke hayi ngeke ngimkhokhele ngale mali washo siya nokudla singazange silokhuza ngasikhokhelanga bachoma ngemali bathe kaNkulunkulu kodwa eyabo
Yigebengu angithi unakunikela vele kuthiwa unikela kuNkulunkulu uganga ke lokho hayibo uganga angithi kufuneka uhlukanisa ama testament bakwethu uqala uNkulunkulu wayehlala phakathi ethempelini lapha okay kwakunomphongolo okay owawuhlala khona kuthiwa athi incwadi kalokho incwadi enqokele kweshumi kubo bonke abanhliziyo ezivumayo kwakuzokwakhiwa ithempeli likaNkulunkulu so angisho ukuthi imali esontweni ayikhishwa kodwa ungayikhiphi ngama condition uzokuthi abantu bayisikogweni ngoba kubi phela konke umzalwane ube yiqoma uzobusiseka vele uyabuseka mawunikela kodwa hayi ungibuseke ngecondition yokuthi uyangiroba ungangirobi shumayeze izwi bese nginikela bese ukhuluma isibusiso kimi yabona ngoba mangishumayeze kahle ngeke ungibize umnikelo okay ngizonikela ungashongo lutho ngesikhathi sokunikela bayazi ukuthi ngiyanikela mhlawumbe ngikhipha irole izumbulo zingaka phose emnikelweni kodwa once wangiroba so necala kuNkulunkulu eish once wangiroba icala leli icala elikhulu kabi sure so ngifuna ukusho kona ukuthi ke when we talk about the Church of Jesus Christ alinayo yonke lemfucumfucu okhorolo yempurampura ihlale eqokwa impurampura nje imkhuba yasemhlabeni kaSathane yo angazi uthi ngibe ngithi leto kuthiwa impurampura ayihlangani ndawo amabishop kuthiwa khona amabishop kusho ingwenya lenje ezidla imali kakhulu emasontweni kuthiwa ubishop ke lona azaqhotha umuntu umbonto uNkulunkulu wasemhlabeni a bishop was a simple person elder an overseer that's a bishop yabona and ama bishop ayemiswa abapostoli okay angithi i-bishop umuntu oyi-overseer kuthiwa an overseer is a bishop nganye language okay akusiyo ke nje into enkulu mangumise nginali ibandla ngiqalile ngishumayelile iba overseer iphathi ibandla ihlala kulo angidingi ukwakhela ikhorolo angidingi ukufafaza ngamanzi ukuthela ngamanzi ngigcobe ngithi somkhulu wena ebandleni ngimepha cha ama elder nje ayakhethwa bese wabeka izandla bashiye mawubuye uzobahlola abasebenza qhubeka baqhumisa zikaNkulunkulu free abacindezelwe lutho futhi nabo abacindezeli umuntu asikho kusizathu sokuzenza abantu behluke kwabanye abantu fika nje enkonzweni thina ufika siyafana nje siqoqa into efana ungafika nje iqoqe kanje sonke ngahluleka nje ukwazi ukuthi uyena nguphi umshumayeli la yena uzosebiza kuthiwa sicela ubaba uGift Mabunda ezepha kuthiwa Mr Gift Mabunda makukuhlanyisa lokho hlanya wedwa la sinandaba thina eish makukushisa ukuthi ubizwe ngoMr indaba yakhe singena ndawo uMr alisangibiza ngomprofeti cha ngeke sikubiza umprofeti ubani alisangibiza ngompostoli something uma phambi MC athi MC sicela ubaba uMbatha maye ngihlonipha nje ngalokho kuhlonipha mayithanda athi sicela uMr Mbatha eze ngaphambili that akasho ngokuthi akangithukanga ukhuluma into engiyiyo vele akangibizanga ngetitle yakhe yini title ngoba ayisebenzi title emzibeni kaKristu eish ayikho akekho umuntu onetitle nje enkozweni akekho umuntu oaddresswa ngesiphiwo cha ukuthi uya prophet siya understand but igama lakho uGift Mabunda eish yabona ngayo sethi ke prophet Gift Mabunda asikufuna akusebenza akaze kube khona eBhayibhelini wena nje umzalwane umntwana kaNkulunkulu siqedile nawe lapho so ngoba le office ngoba uyithinta indaba yeBishop ngiyayibuza ukuthi yini uBishop uyakhona ukuthi ube uBishop because ke ngabuza omunye umbuzo lapha ngilapha ku Scheme GP ngathi ukhona yini uBishop ongashadanga a bishop is an overseer ayikhulumi ngomfazi lapho okay sengisho ukuthi like because angithi nasifunda uTimothy uthi usho uBishop makabe umuntu ongasoleki abe nonkosikazi angithi akasho ukuthi manganamfazi angeke abe uye okay kodwa ukhuluma kulesi sikhathi ethi akube nomfazi omunye kungenzeka usho njalo uTimothy ukhuluma nomfazi omunye uTimothy lo sikhuluma ngaka kanamfazi okay so if ke engamisa kanjani uBishop yena kodwa kufanele abe nomfazi nanganamfazi umfazi aka contribute lutho ekholweni ingakho mawukholwa akubuzwa umfazi ayikho qualification egcwaliswa ukuthi unomfazi bese kuthiwa sungaqualify ayikho ekholweni ekholweni uqualifyiswa ukholwa uJesu
nokuziphatha okuhle uJesu. Umfazi unaye noma unaye, asibuzi lutho ngomfazi wakho thina. Kuyayifanela nje. Kuyayifanela nje. Ngoba bathiwa eyashadeni ingceke mayishadi, ingceke umayishadi. Uzobalobalela. Manje uthi washada, number 2, moto washada zobondlela yini. That is why ukukhala ililo ngoba umuntu ushadela ukuthi abe nesikhundla esontweni. Hayibo. Awushadeli leyo dodi loyo. Ushada ngoba ufuna umfazi wena. Akulifaki ibandla lokho ukuthi ufuna umfazi. Ukuthi ufuna umfazi uyibandla shumayeza uma unomfazi. Nangu nakuhlela lapha. Uma ushumayela uyashumayela enkozweni. Asikhuluma ngomfazi thina. Yabona. Nomfazi wakhe uyafuna ushumayela uyashumayela ebandleni. Uyashumayela. Iyodwa into angayenza ukufundisa abe namandla phezulu kwendoda. Njani manje? Ukufundisa like imfundiso noma there is a difference between ukushumayela. Because banamhlanje ngithi bayagcoba asikusebenzi ke lokho akakwazi umfazi ukugcoba akakwazi kwenza lokho. Phathi namhlanje bayagcoba amakhosikazi namhlanje. Phela inhlonipho iyafuneka nje. Umuntu osifazana unama limit ngisho ekhaya. Esesindisiwe futhi sindiswa imenzi ukuthi aphaphe. Adlula ama level wakhe ukuthi umuntu wesifazana. Hayibo. Akuphaphisa ukusindiswa. Awubi siphaphalazi ngoba sewusindisiwe. Hayi mina nginceka kaNkulunkulu ngumfundisi ayikho leyo nto leyo. Akaze kube khona. Akusana bulili phela. Cha balikhi iBhayibheli lisho njalo. Misinterpretation of the word of God. Eish. Mawuphawula ethi akusekho wesilisa kuKristu ukubamba kuKristu ukuba umzalwane. Ukuba umzalwane akufuneki akuyi ngobulili. Ukuba umntwana kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu ngokwakho. Kodwa when we come to izinto ezenziwayo ukhona esifazana ngithi njengoba uPaul letha kwesilisa kwesifazana ukhuluma bezima bephuma enkonzweni bayophekwa labafazi emakhaya. Phela amathakho kwesifazana abaqoka amaroko ngenabo bahambe bayopheka emakhaya. But la sikhuluma ngokubamba kuJesu. Umuntu nomuntu uyayibambela. Akuthi ngoba umfazi uthi ubanjelwa indoda yakho. Cha. Kodwa kukhona izinto ezikhulu eziwuphila nje kwebandla ukuthi ekuphileni kwebandla owesifazane wenza agcine la wenza agcine kodwa ukukhonza uNkulunkulu lokhu kokukhonza nje ngoba kwehlukile phela ukushumayela nokukhonza. Okay. Ukuya kuNkulunkulu uya kuNkulunkulu spiritually awuyi physical. Eish. Yabona. So lokho kakekho ke ngeke ngithi ngoba nginomfazi unama lokhuza uma ubani lo nkosikazi wami konje angikhumbuze ubani move nkosikazi yadlala uMangcobo wami sengithi uMangcobo wami nje angeke nje ukuthi uMangcobo njobe nginayo bese ngithi angikwazi ukushumayela noma uyabona ngishumayela ivangeli uMangcobo uhlela lapha ekhaya uyapheka wenza yonke into uyaya yini uMangcobo yena esontweni ngikhonza naye nje na ukhonza uThixo wami naye ngithi nihlala noyi2 etulwe na uhlala kwesakhe namhlala kwesami makwenza isakhe sothu phela ngivinjiwe angithi umkamvelo yeah kodwa hayi ukuthi kwenziwe lento enziwa lo Popeye basemasontweni uthothi abanye abahlali nomkabo mina wena mfundisi usuzunesofa nomkabo uma kunjalo sonke sithenga amasofa sidlale nomkethu emasofeni khona into ukubingelela ngibingelela ubaba ubingelela isitolo somuntu ongekho ngibingelela ubaba engekho hawu engekho umbingelela kanjani umuntu engekho Kanti yona leyo nto leyo. I greet him in his absence. In his absence uzokhuluma isingisi in his absentia. Singisi asikhulu kangaka. Si wakithi ukuthotshela uGqobo mfundisi. uGqobo yini? uGqobo lika mfundisi. Yini uGqobo? Eish. Wena ugcotshwa ngayi? Gcotshiwe. Ngoba uqala lapha indaba ukuthi ube khona abantu abayibiza abazirigada njengabantu abagcotshwe kangcono. Kanti abanye abantu. Bengikhuluma lapha eRathanda ngithi sihluka ngalutho thi mina nobani nomzalwane angihluka ngalutho mina. Okay. noNkulunkulu akazange asibekele imvuzo ehlukene. Imvuzo ehlukene ibekiswa ukuthi usebenze kanjani ebuKristwini bakho. Kodwa siyafana uthe into esithengiswa yona i1 nalo ehle lapha nalo thengisa ukuphila okuphakade kuphela. Akekho othenga yena uyodlula ekuphileni athole indondo enkulu cha. Sonke siyafana kuKristu. Sonke siyalingana kuKristu. Sure. Sonke sinjalo kuKristu. No, Apostoli siyabonga isikhathi osinika sona. Ngiyacabanga ukuthi maybe singanika ababukele futhi ukuthi yini abangayilindela noma inkonzo suyihlelile noma inkonzo yakuzo kulesikhathi esiyakuzo. Inkonzo ezenkozweni. Awu njengamanje ngihamba ngekhaya. Okay. Kusasa nje ngishumayela emncwabeni
eHackleback Okay. Ekseni ngo9 o'clock bengilapha yaqala inkonzo yomncamo mangiqeda ukushumayela eHackleback ngene emotweni yami Mercedes S yaza mfowethu ngihamba ngemotweni S320 Mercedes wami S320 ngena kuyo ngibheke ekhaya senzela abantu abathi akanakhaya akananjo ngenemoto Na usuka uye ekhaya. ngiye ekhaya mangifika ekhaya sinenkonzo engomgqibelo eyobe kwenye indawo kuthiwa kusemachibini komnye umzana wethu ubaba uNdwandwe sisumela khona zibuya kule Sunday kule Sunday le sosilapha emachibini lapha sisumela khona Ubhizi Bambatha ubhizi usithola isikhathi sokuthandaza Bambatha ngoba ubhizi isikhathi sokuthandaza siningi kakhulu ke kimi hayi isona yabona nje mina angikwazi ungathandaza ngoba amadimoni ayangifuna angikwazi ungathandazi mina mangishumayela kubazalwane angifuni ukushumayela intando yabazalwane ngoba mawungathandazi ugcina sewucompromise intshumayelo kuba nefear yokushumayela so uma amandla atholakala kuJesu so you must give yourself a time mina ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngoshumayela ngifastile ngifaste ngije namhlanje ngiyafasta ngizoshumayela nakusasa mhlawumbe ngifastile ngishumayela bese ngibreaka isikhathi sami mhlawumbe isikhathi esiningi sami esokuthandaza esomthandazo dan isikhathi sokushumayela sokushumayela ngifike nje endlini mina ngilalela ngingadli ukudla ngiyathandaza sure futhi mangidla ngiyadla stronger nyama enhloko ibeka phansi hawu ngena yonke indawo ngidla yonke into ukudla Bambatha siyabonga isikhathi sakho and we believe ukuthi ubaba uMbatha uzophinda futhi abe nathi ngelinye ilanga futhi kumeke kuye KZN ake ngikhulume namaNazaretha baba yes ngiyawacela amaNazaretha asingabi akulwiwa nabo bayakhuluma ngoJesu kabi bathi uJesu umlungu uJesu kanjani must describe uShembe asikusho lokho besithuka uShembe awumthuka uShembe ngeke umuntu omdala kathukwa asithukani umuntu futhi ohola abantu awumthuki so abezwisisa abantu angimthuki angisho nethi ngikhuluma obuyikho ngokwami nokuhlolwa kwami iBhayibheli so bona abaqhamuke bechaze hayi bathukane yabona kubi nje abanye siphila nabo emakhaya abafowethu abanye bakhoza khona sidla nabo kodwa la kuma social media bangithuka yabona mina ayikho neyone inhlambe engikhiphayo ngithuke kwayena ubaba Shembe akaze uyilungela uthuka umuntu Bambatha so ngasho mangisaqala ngathi la asilwi la sikhuluma izwi futhi angikushintsha lokho engikhulumile kuyikho angikushintsha kuyiqiniso but ngitshela bona ukuthi abangaphuthwa into engikhulumayo ngoba ngisuke ngaphathi igama elithi Shembe Shembe ufana noJesu uJesu uma ukhuluma umuntu akhuluma ngayo ukhuluma noma yini akuqhamuka abantu abazom-attack bemthuke ufakazi bokuthi umuntu akayona leyo nto mangathi makuthiwa i-carpentry qhamuka omnye akusiyi-carpentry lento kwaqhamuka abantu abakwaziyo bacawa i-carpentry kodwa bekho abantu abothuka abantu abathi awuyona i-carpentry yabona so nabo-ke abafowethu abaphephisa angeke ngithi abaphephise ngoba ngibalimazanga angeke ngithi baphephise kodwa nje ngabachaza ukuthi abazi ukuthi asithukani la futhi asilwi la asidubulani la siyalo mabethanda ukwenza lokho bakwenzayo abakwenza ngeke ngibavile siyabonga kakhulu Bambatha babukeli bethu namhlanje sizoyibeka la nangu Bambatha uthi bandla malibuyele endaweni lapho uNkulunkulu owalibeka khona osweet Matedesh behlele phansi bafowethu thank you so much please if ungaka subscribe make sure you subscribe to this channel and also if you want us to come to your event to be a program director MC to any place please guys make sure you contact us ku WhatsApp 0630680959 also if you want to be our guest make sure you contact us in the same number asikangene futhi ku episode elandelayo amen I hope ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadewethu amehla akagcwele inyembezi ameva ohlangabezene nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni bona usaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okube esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo nazo siphunyukile esifubeni
akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile